hereza nawe arahirengeye byose rero birahuriramo hano ngiyo rero dore ngikiriye wabonye umwotsi hejuru ngikiriye kiragiye dore ngikiriye urabibonye urabona hariya bakizimirije mu kirere kiriya kiriya rero ni kuriya rero ni kuri bakizimije ndeba neza kiriya rero nicyo cyazaga guha iyi kebo iri hano ntago bishobotse cyari kije ikibona cy'imyotsi kirayikurikiye kiyifatiye kure cyakomeje hari indege twitaga ngo ni nyakotsi none ndabona ari nyakotsi neza ngirira cyane hari M23 yimize igisasu ndeba rakimize bien sana ni kuriya rero bimeze kwa kutakiza ko twaza tukibona bahita nyine bahise bakimira ubukuno muba mwibereye hano muba muri kubireba reka nongere mbahe ikaze rero hano ku muyoboro mugari wa YouTube channel njye ubasuhuza ni Elize YouTube channel ni MZ5 TV rero reka dukurikirane amakuru abagenda asohoka hano mu binyamakuru hano twageze rero hano ni Rusizi hari gubera intambara iri guhuza ibihugu bibiri ndetse n'umutwe ari ibyo bihugu bibiri bikaba biri kurwana n'umutwe umwe uwo mutwe akaba ari FC M23 ibihugu biri kurwana n'uwo mutwe ni harimo igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi nibyo bihugu birimo kurwana n'umutwe witwaje intwaro bita AFC M23 hano mureba hara nkuko mubibona mu mafoto ni intambara imaze iminsi ebyiri nta gahenge karimo kuva ku munsi w'ejo kugera uyu munsi hahoze intambara ikomeye cyane ubu akaba ari abasirikare b'u Burundi mubona mw'iyi misozi barimo bararwana n'igihugu barimo bararwana n'umutwe wa M23 ndetse barimo kohereza ibitwaro bikomeye cyane ariko M23 iri kubasha kubizimya n'indege bita nyakotsi cyangwa se Boeing barimo kubizimiriza mu kirere bitarabageraho nkuko hari abenshi bagiye babona amakuru avuga yuko ikiraro ca Rusizi kiri ku uyu mugezi bavuga yuko bakirasheho kikaba cyasenyutse ariko ntabwo ariko biri nkuko abaturage mubona babyivugira ikiraro kirahari namwe murabyirebeye ikiraro kiracahari kiracyakomeye uretse yuko barashe hirya y'ikiraro hafi mu giturage ariko uko bigaragara nta muntu wigeze akomereka aya makuru rero harimo benshi bagenda bavuga ko barashe ku iki kiraro ariko abaturage uko babyisobanura bo ubwabo baravuga yuko bafite umutekano isoko ryaremye ndetse hano ku kibuga cya Rusizi kuba hakomeje kuba n'umukino wari uguhuza imirenge baracyarimo gukina kuko bo bafite umutekano ni mu gihugu cy'u Rwanda nubwo u Burundi bwagerageje kuba bwarashe igisasu kimwe kikagwa mu gihugu cy'u Rwanda hano muri Rusizi ariko barimo bararasana na M23 ariko barimo kurasa ibisasu mu kubona nkuko mubibona amafoto murabona uwo mujyi urimo ugaragara ni umujyi wo mu Burundi hafi yaho mu iyo misozi ni ibisasu birimo guturuka byerekeza hano aho mu birindiro bya M23 nabo ntago ko basubiza bari guhita babizimya bakabitwikira mu kirere bitaragera hasi ku butaka ubwo rero baragenda batangaza amakuru y'ibihuha bavuga yuko hano abaturage bameze nabi bashize ariko ntago ariko biri bagenda batangaza bavuga yuko hakomeje kuba ibibazo bigiye bikomeye nko kuvuga yuko ikiraro bagisenye ariko ntago ariko biri ikiraro kiri cy'uyu mugezi wa Rusizi ni umugezi uturuka hano muri Lake Kivu
uturuka mu kiyaga cya Kivu, uyu mugezi bakaba bavuga yuko basenye ikiraro, ariko ntabwo ariko biri. Ikiraro kiracyahari ni cyose, murumva hari umutekano ku kazi, ariko turaza ngo twibaze tuti ese ko Perezida Kagame yagiye muri Washington DC mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro mu gihugu cya Congo, ndetse hakaba hariho n'uwo bita Félix Antoine Tshisekedi, nawe wese akaba ari mu gihugu yageze muri Washington mu butumwa bwo kugarura amahoro. Tukibaza ko hariyo n'undi mu perezida wa gatatu w'igihugu cy'u Burundi, Ndayishimiye Evariste ukunzwe kwitwa ku mazina ya Neva, nawe akaba ariyo arimo yiregura ku bibazo agenda ashinjwa yuko arimo kurasa ku mutwe wa M23, ndetse n'ibisasu bimwe bikagera mu Rwanda bivuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ariko dutegereje ngo turebe imyanzuro iri buvemo. Turibaza tutese uyu perezida w'u Burundi araza arerura avuga yuko agomba kugumya kurwana nubwo yagiye mu ntambara zitari zimureba. Murabona hano bageze muri Uvira, nimwe ari kubera intambara, ariko yagiye mu ntambara zitamureba. Dutegereje ibisubizo birava hano mu iyi nama iri Washington, irimo guhuza abaperezida batatu, harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, harimo Perezida w'igihugu cya Congo bita Félix Antoine Tshisekedi, ndetse barimo mu butumwa bwo kugarura amahoro hano mu gihugu cya Congo. Hamaze igihe harimo intambara ikaze cyane, harimo intambara imaze iminsi ikomeye cyane. Turibaza niba agiye kwerura akaba avuga yuko agiye mu Rwanda